Mama ya de hwe mama kwaba ediba attention TV so eye musomfo na natele nie wapom etesen sene abrabo ne kobia and give up na one day onsroma ebepie eye dwumadie bi na so yasna me de ebremu enye sponsors anka yintimi enye ema ne nyeye de berada metwa me ho me koba me de ne me ne wa ha ba twenkomo no edin ebetudwa Action. Me mama kwaba biem ediba attention TV so menya prophet Paul Afful ewofia apostle me mama kwaba ediba attention TV Eje so mami na prophet apom design ya me adum boko ene comment on kan chu o hwa magana ye de de e won so nsuma kakra nti apostle Ghana ye de oh Ghana de ense ha nkasa no ha ye de Ghana ye de bibia bi wa ha aduane be na obenya ho we Ghana aha Ghana de wa Ghana ye ne Ghana ye de ha na ho kiro kro nya sere sem na wasere yeah tina ye Ghana no prophet ene asema eda eponso amenumi no obi kan na se ye ba be wo no twetwede o fi aka se se twetwede ade ase ha nti asema eda ponso no se asem we kura mi kura mi kabi na mi so mi yedebe mi besebu kura mi kura mi timi fa ho abufuo empaibo eye force ana empaibo ye force empaibo force because say wa ba me na asem koten dia no kwa bia so no o so bompai o empire ye bone tenten no mo ne ya breba hele aya hey hi so for obi hutimi team fifro bitimi jana so bompai 3 hours anko de ko ye adwuma anka ni pay kura na nyasem ketoa eso mu girom no mtimi bompai no mo na kokko mu nyina atim fifre ene obi a obesori anopa ana ene de bia no gina ho no obesina no sani pano nyame entie ne mpai gbo ana meda atiefo na ahwafo nyina ase mama kan se mpai gbo no ye o mpai mu mpai because according to bible say yesu ko bo mpai anadwomu nyina na ne mpai gbo mama ne nu mfifiri no edane ye moja mpai gbo ban na obobo mo nu mfifiri ye moja mpai be another one ko bo mpai obaye no nkofo no ho kwe no asuafo no oba na wo nyina omo ada asema yesu kan ne se mwantum anwen don hwere simampo na mu nyina am adedei na mommo mpai o na mo ayeden man konso hwe enti mpai bo no ye wo wesi bia ye betumi ye de abom mpai enye se wo besibesi wano ene mfa ne se bia nyame ne ntie ana obetie na yesa wu ye gidigidi ene nyame betie ana oni ntie na emomre empire no eye akomamu ene wasuti a obaye de amerade eno na ebebo ma ompa na awobɔ no se obesi wano se wo ye gidigidi o ene na ebe nam so merade atie ompa enti prophets o ma yate ase se empire ye bɔ no dede ame ye ho etim fifire eni empire ba bisi wano abo no bokwa a obi ente no de he ene ye anane mi enu nyina empire ni na ye because obe wu a menye ndi se bokwa akobo ye gya osoro because say amana ye den se obi kura na sase ye be ma osofo arenti ewofie omo ya asori na wuntimi enda de mpa wo kro gina odi na osegu hu na obom mpa ya akwa member da osesa me kwa asori wo baby sofo no e ka hwe na ne sofo nketwa ne bi se ugina ho na odo nses agu hu boko no wa mmompai na mebo wasum o mmompai tell se ne sofo no boya bregba aya yo no obebo na sum enti o ma yehu se ni mienu ni nyina eye okay wo ba asole wo hia yame ni nhira wo so wo hia se wa wale be yi wo hia se wadwuma be yi wo hia se wo ma asetra blabo mbekọ yi o ma matna so dem ho na nia meye no se mpa na ye bo no wo betran se wo se guachi
wa ka wanu atum then me masa ka wapi abonte why ye din no be ka nipa na ampacho ye wota ma ye din bompai obetuma adwenwen ya me ho then ye bompai ye wi a yetumi ka se wo asembia nkitaonde bi uni awrade ndi intentam ya enu se no wonfa mpie wa no embo ni gidigidi but may raise the prayer point say ye nyina ayebo okay ma bo mama ntare kura na fo na wona oba bese wan enye adwuma sa award prophets minim safi na mbete dia mi ti wo ba bia se bible mu no Yankopon bo mpa ye dede sa ba minim se bible mu minim quotation but e wo bible mu se se ne okan se Yankopon e bo mpa ye ma nanim fifire e da na edai moja egu wo botan so kuhwe ye nyina hwe Jesus film ye nim se Yankopon se kokoso ye tuntum no mi amete he minim but ye se Yankopon e bo mpa ye no okoto wo bu kotodwe e na odi ade agu ni komu e na obo mpa ye no ye hu se obo mpa ye gidigidi bia sa say Yesu otumi onante poso ana pacho mbibisa o onante poso minim yes oye nsenche ni bebre ono oye Nyankopon unso okobo mpae na ene sense no musimu ye bi ye bi nso se ye gini dia aha ye betuma aye nia wan yempo ti ye gini di what you say but e was say akade bi wo ho a wudi kan osme ye njai mpae boda na yankonso hwemu what you say nti enne no last na ne abrofo bi ye some program bi na wo ka say the way ayesi bompire no omo ntiase na whether I usually man say oba Ghana ha obedi be 1 month pa na say 2 weeks pe Ghana honhom ba mo wasuan pa abo Ghana di mo ba ko pe oba mo we hu mpa ya na odin pa obehu bo what you say ebusuan na nneoma ba bi a ye hyehyehye no mfa say ebusuan na ade a ye tititi mu no sa wo ba ye say me betna ase me de mensa hyam na ntem na ma kan ye gya wo so rade me pacho that level no ya tra dada nti upache say Roman for Yankopon ti on pai bana oh am say asol bi wo mu a efri baby efri ate ase e ka say efri baby efri a am say Mary start use na mo aye yesisi woni ina no oni ma de aye Uni minim bi because me ko Roman school nti bi wo ha minim nti da ma restart use na why ye ni mini wo ho okay ati ase na menso bi a me ye mele ne start u bi ansi ho menso me dia amaye ne se jesa me bompa na awrade atie me okay ti e wo sa me bo okay prophets ye da se pa etiefo prophet na me no tenta o sempaye e bo mpaye di e de wonse sumu anu bo mpaye uye dede ni nyina Nyankopon e de beti but ono ne asem na o ka na o ma ate ase se empaye di no enko ba bi anche se wani mere ye umpe bibi afri nyame prophet eguso a age negwa me twa me ho aba na me ba me sane no e beto ankomo hwehwe Mesai makwa ba edeba Attention TV so o subscribe no na o like it na o share amai fe Attention TV de yakatwe mu se ye nja mo ho de berada ye ba maboboa no na de mu komu no eno na ye nemu ekasa efa ho masa ababiem prophet amen sama makwa ba ejoso prophet ne san da ho ne se osofo o wale aye for se o ha wo yire na one ne bompaya na wo twa 40 days no 50 days no fasting ne mpaibo no e for say wo ha oba na na because na nyame afro o frɛ wo no na oba na nyina wo na e wadwuma nti e for say wo se mo for so mo yire no mana me da rade ase ya da hwefo nso ase but nyame afro na ebia na waware ana nyame frɛ wo no echi kra na wo ba ware a then possible say sof mame no force because asafu ina wo mame
nti e force oba na obo mpai e force nti na sofo say wo na ye wadwuma o e say Bible ka say Yesu Paul ka say mi say monhwe me nsuame se dia me hwe Yesu ana Kristo esuane no nti say me yo kendini me ye sofo na sama ware dia e wo say me yere no nkrofo hwe no den esua no nti tibia me wo mu no e wo say me connect oba no ewremu na empaebo ne yame asem no etum ono nso pacho ati ase nti no force ebebe mu ne say won ya ne chenchena but obama wati ase we hu adwuma wo ye dedaw na o settle say obaji watum wa ono watena nti we hu adwuma no na waji watum say ye betena no e wo so oti ase empire bia but 40 days da fasting that way no so obaya oba wa ya oba tan nti saa bia ni na no betum aye bi but wontum ka say da ma wo ba famini na no ono so mfa da ati bia ne mu bi nti say wo ye 40 e wo so ye sen oh me ye 40 days ya at least when to man ya 20 days de betum aye me break bia me break by 6 to 6 ya at least betum by 3 na say 12 betum ati de be ya no so obatuma connect no into adwuma no na etumi a support on ankasa nso because sofo yela anya hia obonofo no fa no so the destroyer sorry nti as a sofo yele de se obi ba so oba hwe sofo no wa meto sofo a sofo maame no utumi ginemu wati ase aha utumi ginemu na nia ewrade betumi afa wo so mbara sofo no ni ho ewrade betumi afa wo sofo maame no so odwa ye brebi ma ye prophet me da wano ase so me da ase and prophet amiya we say osofo maame fasting no be so 40 days so mo ye 40 a obeye 20 nti eno obi wa osin ai nyame fro na menyina ho bi bo nyame fro na ogina ho bi because when ya wale ne dey a ene adwuma no e wo sofa e de to wo so na wo ye prophet ye pe wo kira kwan ya ye benya ewe ampacho me kira kwan me ya sole wo kasoa ofanko Otames okay and not town okay se bia obi hwehwe me telephone number my number is 0540 93 82 99 Pachwan prophet eda say to yensafro bye mosofo nana tili eni medakru ni nyina ase omo kan wa mitimi fa dwumedie embrem no mo dane me no mo yese mo behwe wa ha enya sem kwetwa da se ne yesa ebehwia makram